Qazaqlı, baymaqlı, qanlı. Көшеміздің ауызбіршілікті түрде сүмелек қайнатып келтірғанына биыл 8-ші жыл болыпты. 8 жылдан бері ізін үзбей, қоңсыларымызбенен бірге ауызбіршілікті түрде сүмелек қайнатып келтірған екенбіз. Биыл да сүмелек қайнаттық. Осындай қылып, бір күн бұрын нан шөрегін таярлап алдық. Одан соң ертеңіне сәл жеңілдеу болсын жұмысымыз деген мақсатте бидайды бір мәртебе түйіп, бастырып қойдық. Біздердің көшемізге 16 қожалық қарайды. 16 қожалықтың әммесі ауызбіршілікті түрде қатынасып сүмелек қайнатамыз. Bir gün bürün üstünde kalıp gençekler menen bağırsağın, somsaсын pişirip tayarlap kettik. Al endi sümelektin varsın, içine neler salınады bize qaytып pişiremiz, qanday kızıklar boldu, bulardın hemmesini videoga alıp bardım. Albatta sizlerge oxsunu üçün. Al endi sonça minnetimizdi bakalap, videoga like basıp, tayın bolsanız sümelektin pişirilүү barsın görsek. Ay mayı ne kılatın bildik ya, kuya veretin bildik. Ay, ne kadar kamera var. Ya o da. Proseslerin bärini avatır qo'ydim. Kuya veretin çıkar mısın? Mayı kinen sanat ne ku? Qanday qilmaymiz ba deb, qasında turib deb. Aa ya bu isteytine ku, kuyup boğazını isteytin bildik bunu. Maylık beş. Ah, mayı kıyatın. Kıyıvala verekşiş. Basta kıyıvala. Buna yerini veretin çıkarat ne adamlar. Jagat ne de? Ne kıl? Kazan çoğu. Da bizim külüyor. Basman ver. Maylık. Tavırlı maylığından bir ver. Çocuğu verin. İşte soğuk erkeğe gelince bize sonra kaldı. Üçüncü gün sonra tuttuk, dördüncü gün. Soğuk erkeğe Göç maşına makeli bet, göç maşını tüyettiler. Ya göç Vay maşın vay, bulmayın. ötkün çok. Ha ötpeyt dep atpam bizi. Vay vay sizler ayta beresiz. Mınандай tüydü. Onu maydalap oturasın, ol bir екі bank өсіретін қожалықтың нәрсесі ғой. Vay vay, oğlan ötküydü. Kasapta alakıldı. Ava, oğlan ötküydü. Oladın nesi жақсы да пішағы. Екі банкіге de ötpeydi. Sakuralar mınандай ötküzdü. Ne bileyim. Madine yıkıyor. Сен мына жаққа беріп өшеш. Ana kazanında kuyup gele berekti. Ana Qazanımızga birinchi suvun quyayın deb adırmız. Tüneme jinagan küşlerimizni çağıramız. men sonunda ekide uxlagan çağırman. Oy, men ham kech uxladim. Ha, bir qarasam 4 bo'lgan ekan. Qanday edi ana bir naql? To'yding bo'larsini qanday edi? Yo'q. Al ne bizerde. To'yding bo'lgandan bo'larsi qiziq deb keli tiyspek bo'lib atib qo'ydik. Bugun endi 3-chi ret tüyüp suvun sig'ib olib, niki suvundan bo'lib o'tir. Hozir ag'zaman
keldim deydi kranға. Babalarımız ısı su kaynap tuttu. Efekt koy. Instagram'ın gülü olasın. Kalbilen tasvay. Kara. Ben işi devam sürücülükte. Madina. Mene qıtamaysan ba? Mene kıtıp. Yerlerin arkası gidemiz ki. Burada da soğuk. Bu yakta Steve'et dedi o iyileştirmek diye şahane. Sağ oldu. Vaqti qo'shilib qolmas. O'sha haylardan jahonga baxsa zaman bağız tutib o'ynab kulib ötəvergəz bular. Yüzlərimizdən kulku, kövlərimizdən yoş. Bayramdan bayrama aman esin gidevergəz bular. Çotmanda yolu var, qıdarda yoldarsa var. Yolları barlıqda beqarib aman baxay. Şuna vergəz bular. Amin. 10 bolsun saatine tüskөy. Amineki bizler sümüllegimizi atlandırıp verdik. Bizlerden köşemizden Жасыл Көллерінен Гүлжамал апа өзі Гүлжамал апаның рецепті бойынша пісіреміз жылда көсемесін жылда мощный болып шығады. Yerimiz boğum bolsun. Osmanımızın жылда bir mərtə qaynatamız. Tellerimiz zor. Burada ıslar шығып әйтеуір бәрі ортаға келеді. Sümelekler pişiremiz. Şimdi zaten berse qaynatamız. Kешке дейін. Оң болсын sümelekler. Avlumuz Aksakalı. Oğun bolsunlar. Ayt ağa. Amin. Oğun bolsun. Sümelekten taslattım diye işi taslalas koyar değil mi? İyi soğukların şersi var. Kalaysın. İyi soğukların şersi var. Oğun bolsun. Sümelekler saatine düşüp etsin. Bugün başladınlar mı ya? Halkımız tinch joğay. Yerimizde örs bulmagay. Ata-apamiz aman jirgey. Ajapam bepeli olgay. Hech kim og'irmagay. Uydagilar mashinagay. Papam men mamam aldımızda quvonib jirgey. Sümelekler maza olsun. Oğun bolsun. Hammen jetkergey. Elhamdülillah'ın bereketini bergey, kulpu Allah'ın kuvvetini bergey. Haktan enayet peygamberden şerefet. Allah köp bergeysin, köptün bereketini bergeysin. İşbek yemek nesip etkeysin. Rızkı nesibelerimiz bol boğay. Buna жаңа жыл bayramlar Kudayım hemmege kutlu boğay. Sümelekleriniz oğun bolsun. Kudayım yelim tınış boğay, halkım tok boğay, suum mol boğay. Bala şakalarınız beni aman oturgayız. Malın işleriniz, qoңсы obamның ağız birişliklerini bergey Kudayım. Жақсы күндерimiz көп boğay Kudayım. Asmanımız açık boğay, elimiz tınış boğay. Денсаулығыңыз бекем boğay. Жақсы күндерimiz көп boğay, bayram kutlu boğay hemmege. Ruğun qanday? Qazaqlı. Молодец. Senin ruğun? Baymaqlı. Qazaqlı. Qazaqlı. Qanlı. Qazaqlı. Qazayaqlar көп ekan bizim orada. Qazaqlı. 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 Qani qazayaqlar көп ekan. Baymaqlı. Kim ne? Rahmat. Qanlı. Qanlı. Hazır mineki bizlerde Kamila ham Alibek ekönün ortasında batıl boğat. Batıl boğanda da Qaraqalpaqcha naql maqallar aytib jarsan. Tak, kim birinchi boshlaydi? Alibek boshlayapti. Maya. Naming sağdanan. Birlik bajede, tirlik var. Bilimli kitap bilim bulağı. Bilim akıl çırağı.
Ana bir qo'lmen besiq terbeset, bir qo'lmen dunyoni. Anan ko'li balada, balan ko'li dalada. Qilich tilde de o'tkir. Baqa ko'linde har kim tug'an elinde. Ұтылып қалдың да, қайда біреуін айтсаң отырсаң. Қараң, оқу кітаптарын ядылаған бір күлет қосқыларыңыздан, яқшы ма? Теңге тең болып қалды. Кім ұмытып қалса, сол ұтылады. Ал бір күлет болса болады, түсініп қой. Оқуда кетір бір тоғыр бала, олар сәлебеді өтке қарлыға. 6 minut arbaga aslında salып durma. Aytın erkeği var mı? Kızlar taraf etken eкен. Так. Әлібек өте қосып ядылмаған. Ya qaytamam gez. Alik. Естім де. Сенің айтқан ядылмаған ол? Мен. Да. Так, қазір айтамын бол. Қалай жалды? Олап шықайсыз. Балап шық, жүнің мамық қанап шық. Қалай тамақты ойдырасың, ауқатыңды жалап шып. Молодец. Камиле отты. Біздердің батылымызда Камиле отты. Кіремен, ол бола берің. Жей қойың. Молодец. Ас болсын әммеңізге. Талас жеген ауқат мазалы болады. Осы қобалар менен бірге бидайды, 40 бидай алды. Оны жуып, шайып, тазалап өсірдік. Оны жайдық. Бүгін азанда 6 күні басладық, түйіп. Оған 65 киладай ұн шалдық сүмелекке. Енді міне былға батырмыз. Светлері сап-сары, шоколадтай болып атыр. Сәтін берсе, құда қалесе 1,5-2 дейін қайнатамыз. Қайғырағым набат саламыз апа? Айтайын набат. 2 киладай набат саламыз. Салмасаған болады енді 2 киладай набат. Балаларымыз мазалы болып жесін деп саламыз өздеріміз. Шірелі болсын деп. Болмаса бидайдың шіресі болады. Басқа қандай қоспалар қосамыз? Не айтайын? Сармай қосамыз. Сармаям қосамыз. Қоза қосамыз. Тілеклерімізді тілеп, жақсы ниетлерімізді. Апа сол көкше шайнектің қақпағын неге саламыз? Енді қақпақ салғанда мынандайда қазанның несі төбе қатпау үшін қалақларменен ағаштан сіленген қалақларменен былғаймыз. Темір кепкірлер болмайды, қарайып қарасы шығып кетеді. Соның үшін ағаш қалақларды міне қоңсықобалар іслеп қойыпты. Солармен былғаймыз. Не, Сарназның отырысынан қабырау. Сарназ палау ма? Кешірлеріміз мазал кешірлер. Лелін кешір жеткері бойынша нандары бар. Сүмелектің палауын жейміз құда қалесе. Бірінші қазан сүмелегіміз. Масаж. Екінші қазан сүмелегіміз. Kemet masajda. Qo'slarimiz bilan birgalikda Sumelekning qizig'i ketib atır. Bolalar menen qiziq Sumelegimiz. Qo'ngsi Jasulkan apalarimiz sog' bo'lsin.
Апаң шапаны өз алдына алайын, Байларский, я? Бұлай қара қане, апа? Я, қолың жіберіп бермен қара. О, молодец. Эй, қаш не тош. Тоның құтлы болсын, апа. Амин. 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 Оқымай ма? Оқиды дейді, тағы оқымай. Қане, сілер сәл бұлайлаудан қарың, Ане, Арал теңіз анау. Телефон açsın. Akbatıya yetişmenin amcası değil. Derya'ya su gülü koptu. Hani? Amin. Amin. Kabul olsun. Amin. İyi su var ya. Ne? Koyu boğandan geri gelmesin. Şuradan bir tuttuğum Şuradan diye bir şuradan bir şansa bulamazsın mı? Bir şuradan akıyım. Bir şuradan bir. Ay ikincisi mi? Bir şuradan akıyım. aldınız bana. Hadi bar şu uyuya qaray. Bir kun burun бидайды 2 мәртебе түйіп қойдық деп едім. Соның пайдасы тиіп, сүмелекті ертелеу қазанға салып, ертелеу қайнаттық. Сүмелегіміз бағыбында қайнап, ертелеу тайым болды. Бірақ ойын зауықпенен уақыттың қалай өткенін білмей кеттік. Әбетке шәуле, кешке палау асылды. Ауызбіршілікті түрде әмме сол жерде аузын ашып, сол жерде тамақландық. Сөйтіп сағат 12 болған уақытта барлық қоңсыларымызбенен бірігіп, бастырып, үйлерімізге дағыстық. Ертесі күні азанда 7:30-да әммеміз жиналып, осындай қылып сүмелеклерімізді бөлісіп алдық. Қазан ошақлардың әммесін жуып тазалап, келгел-сапларды әммесін үйлеріне тарғаттық. Әлбетте келгел-саптың қазанның пайларының апарып беруді ұмытпадық.